Hello, family. Welcome to Heal, Rise, and Thrive with Dr. Nhlanhla. We welcome you to our Sunday Word segment. I invite you to open your hearts and open your minds to listen to the Word and to allow it to resonate with you. Allow God to take part and be with you in this journey as our pastors give us the Word. We pray that every day and each and every segment you will find your healing. Sinibingelele sibonge kakhulu futhi leli thuba lesilithola kusibuyile namuhla lo phambi kwenu ngoye Pastor Phosha Luthuli. Sibonga kakhulu ukuthi sifundzisane sakhane ngoba impilo ngaso sonke isikhathi idinga ukuthi sakhane sikhulisane ukuze sikwade ukuchubeka. Namhla ke sibuka live lenkosi lapha encwadini Isaiah 54 verse 17 la lisikhona live lenkosi asikho sikhali esendele wena lesitawuphumelela. Ngiyacabanga ke ukuthi leli verse leli labanye bayalati kakhulu kodwa kuba naloko ukuthi umuntu angakhona ukuvisisa ukuthi lichaza ini. Livakala lilula nje kakhulu kodwa mase kufanele ukuthi lisebende empilweni yakho utawubona kwangathi tindvo atendeki ngendlela lefanele. Uma lithi live lenkosi asikho sikhali lesendele wena lesitawuphumelela kusho ukuthi tikhali titawuba khona mara ngeke tiphumelele. Liyasho ukuthi asikho sikhali, lesikhali sikhona kodwa utawusibona ngemehlo akho. Leso sikhali leso angeke size siphumelele empilweni yakho. Uma sibandvu kufanele ukuthi sindluleni etikhatsini etimatima la sikhuliswa khona nangokwengqondo nangempilo. Tiyawuba khona tikhali empilweni uma uhamba kuba nesikhathi la uphumula khona uve ukuthi hayi cha ke ngishayela moya nyalo ngiphumulile bese kuphindze kuvumbuka futhi letinye timbi empilweni yakho kodwa uthi uNkulunkulu uma sithembele kuye singebantu bakhe sikhuleka simcela ukuthi asilwele asincobele leto tikhali utawutibona lesinye isikhathi utawusibona ukuthi nasoke siyasonzela empilweni yami usibone ngemehlo usibone neligama laso ukuthi yini iligama lalesikhali lesi bese ke singabi nemandla empilweni yakho ngoba lesinye isikhathi siba nalokuthuka ukuthi njani manje Nkosi yindzaba lesikhali ngisibone sitawuba khona kodwa le njongo yalesikhali ngeke ize yendeke sitawuba khona usibone sindlula sibanga umsindvo senda lokuya nalokuya ngoba phela isikhali asihambi nje emoyeni sithi chamukele sikhali siphathwa ngumuntu. Kuba nebantu labahlomatikhali bamelene nawe ukuthi ngeke uzuphumelele ngeke kuze kwendeke lokho empilweni yakho. Namhla ngithenza ukugcinisa angathi ukuthi undlule kuphi empilweni yakho angathi ukuthi ufunzani angathi nokuthi uphila nabo bani ngibobani labachamukene netikhali watibona. Lesinye isikhathi silinyatwa abantu lesibathembako abantu lesiphila nabo bantu lesivula sifuba kubo wathi ukuthi uma ngiphila naye lo muntu lo ngiphephile angeke nalinye lemalanga ngithi ithole sengisenkingeni noma sengibukene netikhathi letimatima kodwa uNkulunkulu uyasho ukuthi asikho sikhali lesendele wena lesitawuphumelela. Thina asitifuni letikhali sifuna nje kuhlale kukuhle ngaso sonke isikhathi sifuna sihlale kumnanzi siyawukhula njani empilweni utawuthi unebufakazi njani ungakasibonanga leso sikhali leso utawuthi uNkulunkulu umkhulu njani unganabo ubufakazi ngoba kufanele ukuthi nawe ukhule kuze utokwati ukukhulisana abanye abantu ngoba ngihlala ngisho ngisithi indlela tethu atifani emhlabeni singafana ligama nesibongo sitale ngimake munye nababe munye kodwa ema fingerprints ayakhombisa ukuthi awusuye lo munye umuntu uma antshontshile agangile la abambe khona kutawuvela tandla takhe ukuthi mbambamba yena ungibandi owende leto tindo leto. Nathi ke empilweni singafana emagama netibongo kodwa asifani nelihambo lethu alifani netikhali lesiyobukana nato empilweni atifani. Kungendeka ukuthi wena letikhali oyondlula kudo mina ngeke ngize ngidlule kudo mina uma ngindlule kuleto tikhali leto ngakhona ukuthi ncoba uNkulunkulu njengoba thembisile ukuthi ivela ngeke siphumelele utawuletha abantu nabo labandlula kulesikhali nawe londlule kuso ukuze ukuthi bakhone kubambisana nawe nikwadi kuncoba kuphumelela. Sifuna kusho ke kulesikhathi lesanamhla ukuthi akusingiwe kuphela emhlabeni lobukana netinkingi akusingiwe kuphela lobukana netikhali empilweni siba nale nhliziyo ukuthi ngimi kuphela lo mnyazi athi ingabe isiphilelana emhlabeni umuntu nje noma ukukhuluma nawe uyamuva ukuthi akanalithemba umuntu usola uNkulunkulu. Lesinye isikhathi umuntu azabhale ku social media ukuthi hambani yomkhonda yedwana uNkulunkulu mina ungithathele batali mina ungendele lokhu naloku namhla ngihlala emcashweni anginalutho ngiyahlupheka umuntu ubone ukuthi uveta lokwata ukwatele uNkulunkulu. Ngifuna kusho ukuthi ekugcineni kwako konke ekucaleni uNkulunkulu ekugcineni uNkulunkulu vuma kungena
kuleso sifundziso leso uNkulunkulu lakufake kuso noma leli class lelo lasuke akufake lona ukhumbule ukuthi awutikhetheli kundlula kulesimo uNkulunkulu uyathi ukuthi wena utawukhona kuncoba kodwa kungasuke engcondweni yakho ukuthi asikho sikhali esendele wena lesitawuphumelela qina umesibinzi tindvo nje tiyawudzilika tiwe ukhumbule ukuthi netindvo ngata seJericho tadzilika dawa uma wena ucinile umile uNkulunkulu utakusita ekugcineni utawuwina noma undlula kutiphi itigaba letibhlungu kodwa uyogcina uphumelele inkosi ibe nani inigcine ngiyabonga.